Okay. Thina sesibuya khona ngalesi live khosini bangekwa Gafontein bani kwangekwa Gafontein bande singekwa Gafontein mama bengicabanga ukuthi vele uyokubamba lento so uyijikajike njengoba why ungakabi lapha ichata kade lilikhulukhulu lapha kangangoba namapholisa ayasivimba ukuthi sikhulume ke ngikhone nokukhuluma na uze nabo mna kwabo abayi2 abamjamelelako so isipholisa esisona ke sathi wo mele khulunywe kuhle khulume bangenkosini then akhe usiphe mhlambe kuya ngendlela esekukhulunywe ngakhona yini mhlambe kokudidileko ngididwe yindaba yokuthi umuzi lo kusekhaya lapha mara uthi batsho ukhambile wangethembisile wafaka umuzi lo wekhaya ku-instate watshentsha nesibongo wabiza Aleta Mgwena ene lapha kukwamaSombulu ngamanye amagama lapha ekhenu sekwamgwena ku-ex husband yakhe kukwamgwena injalo indaba. Okay, ngizwile ke ngizugogo wesibili ngiza kubuya kuwena sengikhamba gogo nagogo mina mimuzi gogo wena nguwe bengikulindrile kahle kahle ngibereka kanjani mina ngangihlubulisile beka ndento le beka into lemlonyeni nakho into ekhulumako uthi besenzeni gogo ngangihlubulisile kukwethu lapha ngipalelwa kungena kwethu impala ngena kwenu batsho abantwana bakamfowenu bathi balele likheni ukuthi libe ngaphasi kwabo leyo siyibekele ecadi abantwana bakamfowethu nabo batsho if nifuna ukuthi banihelebhe kose nibanikeza ama-shares bafuna i-50% or 70% elikhenu nangazi njalo ngoba batsho indlu le beyibiza ngoba babo sinzwela indlu beyibiza ngoba babo utsho ukuthi nabo ngeyabo noma ekutheni banalo ilikhabo ubababo kadanga ingabizi ngaye ubababo bayi-beneficiary kamma ubababo uba yi-beneficiary kamma and ubababo nasaphilako bawumfumana namali lapha esitolo uthi buti ngekhaya athi open sesikukwenu lapha uba ngasaleli maye namhlanje sebanalela uba namhlanje asingeni kwethu asingeni kwethu lasingene kwethu apha noma sewenza into usibalela nabantu unalibheka phela namhlanje bekaze nabo before banana basithusela bathi bazosikhombisa bona bathi bazobabulala sithi thina nanifuna ukubulala bona thomani ngobulala thina before yakibo ngoba wena ungena njani ngoba wena angeke usuke kwakho uzokubanga umzo kadadweni or uzokubanga into zakadadweni ukuthi udadweni bamhlukumeza kuphi ekutheni udadewabo walotsholwa kokuthoma wathengisa umuzi ungale ngesiyabuso nje ubuyile ungapha uzokubanga umuzi wakwaMaSembu ngoba uthengisile nomzakhe elezi umzakha uMaSombu kabamthengele wona wawuthengisa mara nkosami ngikuzwile gogo asikhambe ngifuna ukubabamba bonke abogogo nangoku gogo kanti gogo wena boyichipi into le boyichipi le ngoba bengithi ubabetha ngayo emlonyeni why gogo ungakayiberegisi into le lesikhathi sinanda sibangabanga kaningi lapha angikwazi ukubetha ngibetha ngomlomo mara zange ubethe ngomlomo ngoba angithi ngakuvalelwa ngaphandle bakuvalele njani bangivalele bavala ngegate lekhiyoko ekhenu njengoba umama lo unibangisa ilikheni uthi batsho cala yolibetha la phela lapha sekuona abantwana bathi umama bo ngoba uba umfowenu wabalobola bayofuna umuzi ekheni cala musibalibetha la abakalotsholwa wathi angibafuna abantwana wakhuluma siyathi abantwana angibafuni ngifuna yena yedwa so ke iye walotsholwa siyavuma mara zange bayokusayina nokusayina balapho njalo mara like nje uba yini imcotsho wayengamnikeza umuzi lona niyokuhlala kuwo asimnikeza umzi likhaya lethu kwethu lapha musi nawo umuzi wakho ina umzami mara nendo zami zekhaya zesintu nezabezimu ngizenzela lapha yana likhethu lapha sibazalwane nakabafuni nzombetha ngenhlahla niplaneni thina unomzakho umuntu lo umnakothi futhi wamakhela nomzini akhe next door nakwabo kwabapha kunomuzi indlu yama-tiles next door yakwabo ngekhaya basho Leslie uthengisile Leslie uthengisile wayokwenza khona wabuya weza lapha wabuya wakwakho umzini akhe wamakhisa umzi loya mara ucabanga ukuthi nje ukhona naye asela naye mhlambe naye ukhona
hayi asazi ke bathi asazi khona wena uthi awazi mara ke siyakuhlebela ukhona ukhona hayi sazi akhe sivale ngapha akhe sisonge akhe ngitsho ke mhlambe after ukuthi sibe ngaphakathi yapha ubonile kudosa dosa nekhulu dosa nekhulu lapha ene lapha even okuthoma yamapholisa ezenayo bezama ukujama naye ayikangibonisa ukulamula bezama ukujama naye le even esibili ngikho lapha kubuye kwasaganyana bafuna iqiniso uyabona dosa nekhulu uyasithuka usitshela ukuthi isikhathina sendrile ilikwethu silisaphi ngoba sendrile mara yena unelikhabe Gemboko yena na akutheka ungathini kuthengisa ilikhabe la yena angabi nelikhabo angazizwa njani into sizwa kule ibhlungu kithi ene nje uthethe umzekhaya loya ufake ekhodo ukuthi ufake ku estate kamufi ene umzekhaya awukho ku estate kamufi ifake nguye umakotilo ngoba ufuna ukuwina ngoba ujwayele newesiyabuso wawuthengisa ukhamba thengisa imizi newelesi uthengisile nje ufuna ukuthengisa wekhaya ubiza ngesibongo sekha kwakhe la hlale khona kwaMgwena nje ufuna ukuthengisa wekhaya sihelebhani nje usithembisa ukuthi uzosibulala singusibizela ama 2020 sakhe sibone akakwenze lo 2020 ndo bathi kunabantu kwagapha bathi kwagapha sibazi kuhle kunama 2020 bathi sizakhamba sidojo awu sizakhamba sidojo sizindumbu nasimlandelelako sithi ufuna isifunela ekhaya akaphuma gogo mayeke why kungabe nama 2030 why bathi ma 2020 asazi mina igamela ngilazi libuya phi lithome kanjani ngihlala ePhola okay go ngiyathokoza khe ngizwe umfomfo khe ngizwe ngakuwe ngingakuvaleli ngaphandle uhlobana njani abogogo mina ngingwekhaba umkhulu lapha kulangathana kuhlala mina khona lapha kulangathana kuhlala mina khulu mina uhlobana njani nginguMasombuka mina ngimzukulwane ngimsala ekhaya ekhaya kulapha isitende sesibanga kwesi kwakhulu wami lapha ngimi umuntu osala lapha nedi ngasuka ngokuhlala ePhola or eVezukudla mara ngasuka ngemistake mina ngikhulise ngogogo bengihlala nogogo kuhle ukukhamba kwagogo bokose kusale mina umalume nakazokuphula bofana athole mina angenzele irupi lanyana lami lapha umalo wongeke abe nechance ngihlala lapha okay umzakhe unomuzi ayiloya okay ehlangothini lethu sisicema se-identical force sesiyathokoza sitsho ukuthi abomama bazama ukuthi batholele amagcwetha ukuthi nabo bafayile issue yabo njengoba babangwa leza maye uberegisa igama uthi wenza so uyabadida wenza ukuthi bahlangahlangane bangazwisisi ukuthi kahle isibango sabo yini igama lami ngubhili from uhlelo elibiza nge-ID ungangizonda ungangithanda anginandaba nawe as long as wenze into ezingakhambelani nento engiyifuna Kamarolos